kandi omugiso gunahebwa okusaba hamwe n'inyo abakuturora ha TV West kandi okubaganaho n'inyo Rukara Kabutosa Venerable Reverend Sande Eric Atwoki nilibara lyange sabadikoni wa Karwenyi achidikonare kandi mburolelezi buno bwa Rwenzori Diocese ningonza kusima Ruhanga abo mugiso gundo gwa mpaire kandi kero ija n'ekigambo ekiri kubazaho obulemezo bunyakuli omukozesa ebitokoza bwongo nokera muno amarwa geizire maingi muno hati bakozera amarwa gebika bingi muno agasisira amaka abaseija tabacyale baseija nibarara hangudo amaka gasenyukire abatamizi nibakutamira barwana tera abakazi baraza hero abana babayiruka abana balemero no kujya mu masomero enkora nefuire obutabanguko bweyongire mu maka hagwe cyo kunywa cya maro tindi kumanya no kozesa marwaki war kunywa maro kasumikana kandi no isanota no rora mbizibuki omuisaya sura 5 Rukara 11 hale bigambo ya kugamba hano nguzire babona abo abanyakuzinduka nyencha kara omurucyacha bakuratire ekitamiza abayikaraho ekiro amarwa ngabanaga iraru nenanga nendongo nengeija na amarwa biri omugenyi bwabo baitu tubataho omutima amulimo gwa mukama. Haleluya. Halo ekigambo kitali kirungi hano umuhandiki Isaya kiyagamba ngo ziri babona abo kandi amananuko hale bizibu bingi ebirugiro mu maro kakubo yetegereza iyo arikunywa amarwa nyencha kaleno no zinduka nyencha kara no ikara hakisakire ngudo no ikara mu bar eka yawe ni sanete wake kagwize ngo hale kizibu habwomezi bwabo abantu bengi barwire hale habakurwara ekifuba kikenda no kubacweka habwe bitokoza bwongo onyo amarwa gatabura munetabo tabura mwenjayi abasigazi basisikeire basiba hangudo barubata no ikaguzo musigazi emyaka nka 15 no sanga nesano mugurusu emyaka 8 nabwe iki ningoza kubagambira abo Ruganda barukundora ha TV Western hale hekizibu muhangaleti Uganda amarwa gasisa ensi yetu amarwa gasisira abayisemu amarwa gahira abayisemu mu kanisa amarwa gasisira amaka amarwa gagarwire abantu enyuma omubiyenkora korana tosobora kunywa amarwa katamira ukazoka mu bantu amarwa gasisire ekitinisa kya Ruhanga ningoza kugambira ngo arikundora akasumikano oriyekari ya Ruhanga obumezi bwa mbiri gwawe riyekari ya Ruhanga ogotasemerire kusisa hako Ruhanga nekaro muliwe obukuteka mwetamiro kateka mwetabo kateka mwenjayi no sise ekitinisa kya Ruhanga nawe iki waragonza okutunga obumezo burungi nyencha kaleno ninkusaba wegarukemo ikiriza Kristo ale mu bumezi bwawe ikiriza Kristo akuletera okusemererwa ruga habitamiza abitokoza bwongo amarwa garugeo aboko atagarukuleta busingi amarwa garugeo aboko gaija kumara heka yawo gaita abana bawo ijuke cyo rukora hati nikija no kujya abana bawo kije nabayijukuru kandi eka yawo efe ni hanga letu Uganda tutunga abantu abarukuswaza omaiso garanga nimbagondeza okuruga habitokoza bwongo nokera muna amarwa mugarugeo munywa amata munywa amaizi mujunwe muikiriza Ruhanga abajune abehebitokoza bwongo abehamaru niko musobole kutunga obusinge endwale nyingi zisira abantu abo kunywa amaru nimbesengereza muikiriza Kristo ogu abo bomezo bushaka mukama wetu aikala munene ntukusima imukama abo ekigambo kino ntuloli Isaya na habura abantu na tugambira ngu halo hakabya kalukugenda kubaho abo abarukuzinduka nyencha kara batarikwenda kukora bazindukira mabara mukama ntuhaya abasaija abarukuzindukira mabara abakaza abarukuzindukira mabara esingante zukurarana hero mabara amarwa gasisira amaka imukama goro mkono gwago amani ojune mitima y'abantu enyakuli addicted to alcohol nuko abantu abayimukama basoro kuhinduka batangire mbabazo kujunwa batunga mane gomoya rukwera obayiho mukutamira obateko mukusemerero no kucyanganuka ikigambo cyawe iyo nyimizibwe Kristo Yesu omukama waitu amena no mugisaga Ruhanga musoza byoni sito no mwana moya rukwera gubalinde gubajune tutamiza cya maro guba usinge
tawarga hatti ibro biwala amina.